clear tu le ngai thatu zong zong te chibai le vekule voin hi November ni som pakhat sang ni som ni le pakhat ni nga ni ania barmaram chung chanchin thar ngai thak na ilo nei le angu Myanmar sipai ho chu fir viak pola puang turin UN Security Council a thlen ani NUG sarkar chuan UN Security Council hena Burma military te chu fir viak pola puan saktura malavat turle Myanmar ram boina chungchanga sipai fir viak ho thu boi siam saka International Criminal Court hena thlen sakturin ange nani NUG sarkara Ministry of Foreign Affairs soidan chuan National Unity Government in closed door meeting nei mek UN Security Council hena November ni riat khan chu deal na chu athlen ani atiani NUG sarkar chuan Security Council hena tunlai Myanmar ma thil theng mek politics thil kai noile mishing na din hun chungchanga thutluk na chiang tak nei turin angen bokani chu resolution chunga chuan barmaram chunga ral thuam tolluwa sumdon khapnate indan chana manga military dictatorship ne na sumle pai luang lu lo ram tura ruam man na siamte mi pui ne na covid shileng dan na le tran pui na dang bithlia chin omlova pek theidan te democracy nei le dan te politics awanga sipai howin an shen mek te chu zalen thoi turin aphut bokani even chuan NUG sarkar chu Republic of the Union of Myanmar am tana danang taka din sarkara pompui turin angen tel bokani Burma sipai te chuan heng dil na le kha an thelu lai hian Myanmar ram khothlang lam le mar thlang lam bial chunga beipui thlakin operation anorata ti an nei meka hetianga beipui an thlang na wangin tunlai khovela kan la ton ngai lo war crime lian tham tak achuak palang ti kan hlau thong bok atiani NUG sarkar chuan chin state ta thil thleng te hi sipai fir fiak ten mi pui mi mer chunga tharum tho na le an sual rong bol na thu war crime atling pha hial toa chu din mun chu ram sang sang ten min ven him pui tur chuan rum dewa ma chona ngai toa UN Security Council atanga tu chuaringot chuan engti kong ma in adu tok thei to lawani atiani UN Security Council hi Britain ramin puipa bera tangin November ni riata nei khania closed door meeting ania wangin an thutluk na hriat alan ri lovani UN spokesman Stephen Dujarric chuan United Nations in Military Council sipai ten hena mi puite du thlan na za sak turle democracy dan chunga omle turin kansil atiani PR system manga in thlan pui nei tur party lian ten andu lo tian soi Military Council noya Union Election Commission in rotna siam PR system proportional representative system chu in thlan puya nena chang party ten andu lo thu an puangani November ni nga tangani sari chunga nei UEC le political party te in mu khom na khan in than le hun lawam tura chuan PR system an man to tur thu UEC ten an soi thoya hei hi sipai ten za som ni le panga parliament seat reservation an nei chungpoa PR system manga sipai thlo party the seat an nei tira kum khua Myanmar sipai ten thu nei na an chandu wangania Myanmar ram hi independence British ho laka tanga an nei atangin in thlan pui general election voicery chau an nei ani kumsom sari le pathum chunga chuti zat lek chau in thlan pui han nei tak na chan chu democracy rule mangin ram calcium omreng big lova akar laka thu nei na cha ka tui hal huam ma ni masial sipai halal ho hian ram ro rel na military rule an lo chil thin wangani military rule manga Myanmar ram anop chung zong hun hi 0 years ti in ziak mi ten an ko hial thinani Anti-Fascist People Freedom League AFP-FL party wanglai ta kumsang khazakwa somnga le pani khan in thlan pui ma saber nei ania kumsang khazakwa somnga le paru khan in thlan pui avoi ni na nei le ani kumsang khazakwa som rugle sang khazakwa som kwa kum khan military dictatorship ro real na noya general election avoi thum na le avoi li na chu nei ani le bok general election voi nga na po sang ni som kum khan nei ania party zong tela semi democracy ni phachang chang in thlan pui ro chu sang ni som panga nei tak in thlan pui voi ruk na le sang ni som ni kuma in thlan pui nu nung ber le avoi sari na khani kum sang khajakwa som nga le paru kuma in thlan pui voi ni na sarkar na chel tu te chuan an tram hi an mang zo thei talova general ni wina chuan pilot group an ti mai sipai chakna mangin caretaker sarkar dinin thu nei na aron nei ta ka wangin
Prime Minister unwa parliamentary rule sarkar chu atram amang zo tluan tling thei talova General niwina caretaker sarkar chuan ain tiamangin in thlan puya vai thumna chu sangkha zakwa somrukuma abuat sai sakta a thunei na lelal na lotem vir laklo to General niwina chuan chuan lam siamin unwa sarkar chu sipai chakna mangin anam thluleta a chuta tan chuan barma mi puite chu sipai but hnuaya an kun ta char chu ani tamaya NLD party an din hnu lok thangin purely military rule hnuaya anomani sangkha zakwa somkwa kumalo her chhuwa chuan sipai lalten in thlan pui avoili na tur chu anin tiamang ngein an buat sai sakleta a hei hi kum sangkha zakwa somria le pariat kumatanga uprising revolutionist alo chu atanga sipai ro rial na do dal tu mi pui thin rim so sang lutuk tur beng dai na ni kum sangkha zakwa somkwa kuma in thlan pui ro chu sipai obena hnuaya om mi pui te chuan democracy ram nei an be se wangin mi pui te ngai nadron democracy icon Aung San Suu Kyi shwai NLD party chuan rin phak ba ka vote muin sarkar na siam thei khopin hne na an changta ni ma se he in thlan pui result an puan hi a ming mai din hmuna a changta anin tiamangin parliament an siam thei ta chuang lova chuan lam chi sang siamin parliament din lovin an pam chulta ni NLD MP te chu man khom lein sipai ho hian thunei na an chel zui ta zel zoka hemi chungchang chip chiar jok hi kanatar lang leang kum sang ni som atangin sang ni som ni kum thlengin in thlan pui general election voi thum kan nei mana kum sang ni som le sang ni som panga in thlan pui atang chuan thlan tlin ten sarkar na siamin an tram theu an mang tluan chuak theani sang ni som ni November thla a nei zo tak in thlan pui po chu mi pui ten ngai ngam takin mani du na party a theu mani du thu ngein lungsi takin vote an thlak loma in thlanemo in khelemo in ti siak reng hi a zong in chakber le ne tu ni na a chandek theilowa wangin NLD chu asiruk lai na chakta NLD mi pui pol chu an sipai tele a thlo party te za som ni le panga pe a makhal tir chung poin a king pui te chu chawraw ek tha in an chaklo chiang khermai chaklo dan thiam lo party sang lungoi lo in tel khom tele lalna le thunei na thalhel MMC politics do san chunga king puiter wala ding ngam mangsi lovin lalberni na chanvo it tlan na chuan kong chi sang in ko mo an bol nuwa pumpel konga lalberni theidan an thiam to sipai chakna mangin mi pui thlan tin sarkar nam thuin ram in rel bol na thunei na chu an chu sakta ni sangni somni le pathum kuma in thlan pui bo sai le turin military council sarkar ho tu senior general minong hlaian asoi chamchi thina proportional representative system emo kanin thlan dan pa ngaya vote mutam tam sarkar na siam thei dan po lo ni don se mi pui te chuan a khoi po chu kan du chuang lova kan du ber chu sipai fir fia kho hi Burma politics mola tangin kalbo wangwang se sipai ten an tho tur dik tak ram ven him na rinom taka an tho hi kan du ber chu ani Mizoram refugee CDM zirtir tu pakhat kom na Myanmar ma February ni khata tangin sipai ram chung thunei na anpong lak do dal na le sipai thunei na pai thlak nan sarkar na thokten civil disobedience movement an kalpui ngala Myanmar puma CDM kalpui na konga tholok ber chu chin state ni in sarkar na thok sing ni chuang oma sing khat sangli chuang chu sipai thunei na hnoya na thok sun jom du lovin CDM an zoma chin state ta CDM zom sarkar na thokte chu Indo Myanmar ri Mizoram state lama sahim nan an tlan lut lama chu tianga har sana sang paltang le ma chon mek CDM zom te chingami Mizorama om Matupi township a zirtir tu na thok thin mei che pakhat KMG media in a interview na hi hantar langila mun him lama kal itum chan min thil theyam mun him lama kal hi ka du lo ma se CDM du lo te anom theya tun ma point kan lo tong to a chu tiang ton le ka lawa wangin helam hi ka thleng ta ni mun him jok ramri ka na iron kaldan enghar sana nge iton ramri a thakha chuang vel kanuma ramri a om khomi ten min dong songa ma se India sipai ten om min phal saklawa wangin thakhat nuwa min hotira silai kengin an ron kala min ron ti thaipo ni mai thei kan om na room thlengin an ron ending veka kong khar te po min chu thon tira engzat nge om ti anen dik nuwa min din tlar tir veka kan thla te an la
min ho tir vek line motor omrem changa chuangin helama kan ron kalta ni gate kan thlenin gate ta om ten min ho tir le a mizo tangin min bia ma se kan zinga tu ma mizo tong thiam anom lova chuti lai chuan hlau thon le lungphu dep de pin khilama min ho tir point omna kan nei don to chuang lova tin ka ngai tua dar kar khatvel thil min zota nau pangte an kala wangin in no ho ringot chu min khongai ve boka kan driver point min deal saka atopa nau pang ho an mu chianga an ril ruan thak ta niang min kaltira helam hi kan ron thleng ta ni helama enghar sana ngei ton enghar sana poni se nga vak ngai to lo ram hnuaya om CDF te senia thalai te har sana ange min kan la har salova ei tur thale tui deute kan ei changa piangin anni ho khan an ei ve thiang yem ti ri lupuin ka om anuam lo le thina ma se mani ei chak zong po kho chunga kalin kan lei theilo kho chung a thate ma wangin a cha te ngaya chu tiang huna chuan anni chu ram hnuaya eng ti khopin nge an har satang ti ngai tuan a nein kan ni chak le ti chak zong te po kan in sum pha thina ni dam do in lama kal point trong kan hriat tam lo wangin trong thiam hruai angai thina kanin nei tu te hi tranpui kan dil fo thina ni CDM izoma wangin in chir ngayem CDM zom lo wanga in chirna chu omang CDM zoma wanga in chirna chu omlo party tana ti kan nilova mimal tana ti po kan nilo indo na hi kan du lo wanga ni kan khuwa matupi lama chuan indo na so khok hi kan tur na salhia chu wangin indo na kan du lova tu ma min nor na po nilovin indo na kan du lo wangin CDM hi ka zomani nang mang boka CDM zom ten he na engei soidu tuna chuan thlatam aral towa ril ro be dongin anom mai thei kan thil ti hi adik nge dik lo tia ma ni ngai tua le nu no hun te po om mai thei lung hnual hun har san na huna CDM zom ten in chirna an nei ani chuan heti hian ka fuidua sipai thu nei na kan dulo wangin ke ni sarkar na thok te ti thei chu CDM zom hian ya hei hian om zia anei le do thei takin nga kangu zirna lama midang te zirtir tu kan niangin kan fa te chu history dik chia ka zirtir ka duwa lung hnualin beidong su ti in ka fuidu bokani kutkaya military council sipain kumsom rukle panhi mi pong swal san state marlam kutkai township nan phalon kholoma november ni sari khan military council sipai pakhatin kumsom rukle panhi apong swal thu twal chungmi ten hena tanga hriatani military council sipain chome turawadi lain huana ama chawa om meichia chu apong swal zui tamai ni in twal chungmi ten an soya chu huana chuan meichia pani anoma pakhat zokin thom no in thlakna turawalak lai ania chuti lai meiche pakhat cho huana alo oma pong swal na chu athleng zui ta ni ming tar lan lo twal chungmi pakhat chuan operation commander kanwa mu chuan ani chuan ngai damalo dila in biak rem theidan ngai tua turin atia ma se chu tianga in biak rem lam nilovin pong swal tu sipai chu semna pek ni se kan tia mi pui ma ngai dam min dil lo ani chuan mei chatan himna om lova an hlau zo vek to don ani ti na soi chung pong swal tu sipai chu san state chimlam batalia jathum somthum le parukami ni in ani chu operation hunglama thon kir le ani tur thu military council thu nei tu ten an soi thu twal chungmi ten an soi ani Jun ni sompo khan kutkai township nan phalon khochunga kumsom palimi mei chapui thiam chu sipai ten an lo pong swal to tun thlenga chin fel alani lo thu hriat ani bokani Chin state hakha kholai lia inkul fir fiak sipai military council Nuaya state volunteer police chu Chin ral thuam keng pol tang rualin November ni jinglam khan an be thuta sipai pasari an thi thu Chin national front lama tanga hriatani CNA thu puang tu salai thet ni chuan hakha khochung lai lia Chin state police reserve battalion chu jinglam daruk le chan ve vela ka ania chuti lai chuan sipai fir fia kho po an lauma police te po an laum bok mi pasari an thia ma se sipai le police thiza chin chia ani lo thungani chin ral thom keng polin an soidan chuan jingkara an lain rin ma in kan be thuta sipai lamin minran be le tak tak ma in kanin sa seng le vek manani ani chuan jing ma ang reng taka tanga be to kan yangin engma chan le na hun rem chang kan lam hu theilova khochung lai lia chuan NLD state office chi auma chu military council sipai ten an lua me kani keini ram chuan kan ka pa kan tor kira le sel bokani tina soi
November ni rukpo khan hakha khochunga cholbuk check gate le hakha mumia police station thlang hakha do cham kongbula sipai te chu chin ral thom keng polin an be ron lea fir fiak sipai som pakhat an thi thu sia tani Rakhine State Mangdo Township tamangta khwale inaw nga ta khobula Rakhine sipai AA le Military Council sipai te inkara inkana achuak ti sia tania Arakan Army tele sipai te inkara kumsang ni som ni atanga inbiak po na lo chu kumsang ni som ni kumatang vekin avoi khatna inkana thlengti khithit media in atar langani lai pui puak ri kan the thei veka silai puak ri po kan hria theina chu tu kin jing lamdar som pakhat vel khana nia dar kar chan vevel chu areang tin tual chungmi pakhatin rengon khithit media asilani Elon Musk hausakna in dollar billion zathuma pelta Tesla electric car company nei tu Elon Musk chu khovela hausaber ni satlia mai lovin dollar billion zathum nei tling ma saber anita Bloomberg billionaire index na tarlan danin karmasa Thursday liamta khan Tesla company le Hertz te chuan car nuai khat zet in leina turin remna an siama chumia wang chuan Tesla share lutna chuna sataka pungin Elon Musk hausakna po dollar billion za zetina pung chowa ti chuan a hausakna hlut jong chu dollar billion zathum le panni ani chhota dor mai ni tuna chuan hausaber ni satlia lovin a dot tu ne na anin thlauna po dollar billion za le pathum ani ta hem maya a dot tu Bezos chu a chai tu ang nal ani ta chawani tuna hian hausaber po lo ni ve to thin Jeff Bezos hausakna chu dollar billion za som ko le pakwa nia ngayani heti lai hian karmasa zirtom ni khan Microsoft company chu khovela company hluber ni chawin dollar trillion ni point pali paruk zet hlutna nei ani chhota bokani